1 minut kilo 1 kilo sarık itin alıştıra dip etirge yarata yumarislar. Eytem barısı da şunun xatli yabık. Selam dostlar, Tat Mustafa telekanalında təmili küreş tapşırığı anlağansızdır indi bugünkü tapşırığımız. İrtəgə bulaşaq, hümə bütün dünya külkü gününe bağışlanan. Hem şul olaydan, bizden istradımızda, bizim sənqətdə şunun xatli qatı kişli yumaristlarını şakırdık biz bugün. Unyaq Rinok'ta basıp duruşu Buğa Devlet Tiyatro'nun direktörü hem sənqət yetekçisi, humorist, parodist, artist, məzəklər ustası, şiirlər oxuşu, söyləyişi, bir usta kişiyim de ol. Rail Sadriyev, Tatarstan xalq artisti ikən etdim mələ mənə? Məsələ bu aytək, Tatarstan xalq artisti Rail Sadriyev. Assalamu alaikum. Sen misiniz? İsən, biz İsən bulmasaq siz doktor tügüldür bey. Bilmezsin. Hem indi Rail Sadriyev'nin kündəşi, bugün şolay yok. Nıq humorist, küşlü humorist. Normal. Hem şuluk vakittem jırşı. Popüler jırşımız. İlsiye Badreddinova. Mene tizgine melekim, manda rayilnikim. Yemiş şuna sızıra tırsın. Yok, mene bası yok. Evet. Selam İlsiye. Esen mi bulat? Ne kadar indi okurup taraf. Yara. Özüm sıra almayayım. Nedir böлекleri de alıp kelgensiz. Malatsı. Eydəgiz böлекler hep bir şey geldi. Resikle başlayalım. Yok, biz meni avul kızı bulara, kiratlarga yol koyarga öğrettiler gömür boyu. Bütün problemim şunda. Kurdun mu yine bu kompliment. Bir pa yasadı sizin adresine. Rail abi, sen молодец. Men şunday qılandır bizning baxşağaymiz, sıyırşığı yasıq qoyurğa. Qoyam bildin, mening baxşada sıyırşığı yasıq yo'q ekanini. Peki diye bu yahanını bilmeyim, ecayra. Ben President İlsiye'ye. İlsiye'ye mi? Oh! Sen Badreddinova çünkü o yalğız. Tırmış alıp bora deyip ışanıp kalamın. Sana bak. Işanıp kalarsın. Ben sözünü ağır. Işanıp kalam diye. Salkın. 28 graduslu martlardansın. Tizrek sıyırışıp buranları bilen, avarının güzlerin getirilişin, yazını tizrek tabiatını yoltırışın. Ben şu sıyırışı yazın güle getirge buldum. Ya şimdi aytım var. Sandugaş sayragan jirde, sandugaş mangala. Kayda sayrasa da sandugaş bulup kala. Sen bilin sandugaş, sen yaş ben... Ya o aşılı adam niye yok? Aşağıda benim boydan da... Hakara kubelek çıkar, sandık Sen var. bile kuhnyaya koy. Bunda uğram da... Koygandır hali olanda. Benim kuhyada sıyırışık yok. Sen sandugaş mı? Sen oturasın, malana oturasın. Sen kuşul gündür sayrarga teyir. Eğer kuşul olmazsa üzün. Buna плохое настроение. Kulakların bula. Raildarış bulgan жерде просто taktır dep oylamıyorum. Yani şey ne bileyim bunda. Öyle sandugaş hayvan var. İşke koruyorsun. Kirazma. Papugay. Estağfurullah. Nima ne? Estağfurullah. Süldürege sıkalıyor. İşte bu. Bana hatta şuradan kesip kaldı. Yok, kesip kaldıranda işte biliyor. İyi. Bu kampot şeker. Yok. Ulan bu bilesin bu sıyırışık işin bu yasında yığılışına tabak şaklara gerek. Mesela sigarsın bu da. Mesela bir şakma. Mesela su salıp koyarsın. Sıyırışıklar upakovanlı yırtık kireler bilesin mi? Uğraşın. Tertipli iken elle kontrol Rail. Gördünüz değil mi? Raildarış olay dep oylamagan mesela. Rahmet. Tertipke qara. To'xta, menga biri men aytam rahmat. Raildarış. Rahmat sizga, oyoq ko'zlaringiz sizlar olsun. Menim de sizga aytar so'zim bor. Menim boshimga da kirib chiqmadi, sizga bo'lak berega kerakdir deb. Bu minasın bildi mi ne oldu? Son tugul vitali mana bir Taşol ananas. bir mene vay maya. Men Ananası bizga. Bizga beradi sablar. Men birer nishik kelashakda. Yemigiz. Birer nishik kelashakda. Birer nishik kelashakda. Yara. Iya. Buruşlu bo'lib qolmam. Yok burası değil, biz sen burası bu kalkan bulduk hal vakti. Tırlıkçaklar buldu ama değil mi? Yara. Ayda, qo'ydik hali bizni topshirdilar. Iya, bo'ladi. Hozir bo'ladi. Men o'zim shunda yaratmay menga kerakmagan aybirlar bo'la ketganlarim. Deymi? Men o'yladim da, men aytam. Shamasam yo'q. Yo'q, bu meniki уже. Men bit kerakmagan aybirlar, bu kerak aybir. Mena qo'y bir vaqtda shunday aybirlar beralar deydi. Mana qo'ysang da tuzan jeb, ata qo'ymasang da yaxshi tugul. Men aytam, "Niske deb berasan endi deb o'ylab." Shuning uchun men o'yladim da, men aytam, "Osharlar" dedim, rahmat aytib dedim. Mana bu sizga bu. Har holda bunda bugun tuzan qo'nib ulgurmay yashaydi. Men de shulaydir deb o'ylayman. Mana tamni bo'lsin, rahat bo'lsin. Bakşada bir şey duran bir bakşasın. Salomat bo'ling'iz. Mana shulay bo'lsin hali.
Ya, бүләкләрегез өчен рәхмәт дип әйтә алмыйм. Бүләгең өчен рәхмәт Илсия. Менә. Бүләгең өчен зур рәхмәт. Молодец. Мен Һәр тагын- вакыт бүләксез калдыр. Мен тагын бүләк бар сездә. Бармы ни? Так. Мен бүләк Гафу алардан итегез алайса. бүләк биргән адам. Илдарович. Раил Дарвич. Хөрмәтле. Мөхтәрәм. Илдарович. Раил Дарвич. Bu kadar gerek Мөхтәрәм Раил Дарвич. Мен мөхтәрәм. Bu reklamaya girmiyor mu? Яшырак әйтергә кирәк ул Әйдә. ярата шул. Reklamaya girmiyor mu bu bunda? Менә. Театр. Китаптыр инде безгә. Безгә китап булыр инде. Hadi be. Bu kişilerine bu devlet tiyatronun 100 yıllık tarihi bulgan devlet tiyatronun. Революциядан соң. Revolüsiya kadar. Матур сүз. Коммунистлар, Revolüsiya kadar, komünistlere kadar комиссарлар. 4. Я Mayı'da. белмәйм, 17 дигән, 2-17. Беренче битен ачкачында Раил Дарвич булырга тиеш. Бармы? Менә монсы Раил. Yok, Asım Muhtar Mutin. Юк, сиңа. Yaşaganlar gitmeden. Ярар. Рәхмәт. İşlergin silersin yalnız. Рәхмәт. Ахырда бар, иң мөһим ахырда үзең куйган, ярар. Онытмаган. Юк, чынлыкта. Бүләкләрегез өчен рәхмәт, тапшырыбызны башлыйбыз. Ягъни тапшырыбызның шарты бер дә үзгәрмәде. Менә сез булмаган арада дип әйтик инде, яңа кагыйдәләр әлегә өстәмәдек. Шулай булгач аңлыйсыз. Балык бүген менә балык, бәрәңге икегездә дә бар, бәрәңге яшелчәләр, бар хәтта яшел борчак белән бераз гына каткан икмәк, алма көндә дип күрәм һәм сосиска. Белән Бар, миндә дә камыр бар. да бар икән әле. Sende kamur yok. Миндә камыр юк. Sende Әйдә kamur булай yok. әйтәбез. Раила бага фора бирин. Илсия, син бик оста пешерә беләсең, без беләбез никадәр. Шуңа күрә Раила бәйдә. Менә син нәрсә әйтәсең, аны Илсия пешерә алмаячак. Ярамый. Әйдә. Ну, bu kamurdan ne sana durgan? Nasıl ilsiye de yokmuş, oradan bir şey bu. Әйдә, камырдан нәрсә? Камырдан беренсе. Her şey sabun. Бәлеш, Başka bunda it yok. нишәп сосиска бар. Ha, o da, o. Sosiski в тесте. Arıdır bit. Бик яратам. Күптән пешергәннәре юк. Яратам пешергәннәре генә юк. Bu şunu bir şey Бик var. катлы улар ризык инде уларны беләбез. Patlalı bir ağıran bir şey. Бик авыр. Ondan sonra kalı ingredientlar gerek. Анда кирәк. Камыр, анда кирәк. Сосиска. Камыр Все, как кирәк, булды? Балык нишәдәбез? Balık ne bu? Bizge bunu bir Sovet zamanında kızıl balık deyip, zinlerli balık deyip başlattılar ya. Ondan sonra bu Бик җиннәтле булып Üvey bitkeş gurgunlu balık bulup çıktı, garbuş. Аха. Biz gurgunlu dedi bizim. İşte de biz onu kızdırabız. Şöyle mi? Гади генә кыздырабыз. Hadi yine iyi, uxasak bu. Уха кирәк түгел. Сосиска теско. Сосиска. Һәм берәр төрле сас. Hayır. Ondan sonra salat. Bu ne bunda? Pomidor. Bütün нәрсәсен салып. Bütün нәрсәні yer. Ярар, Раила бай. Ярар. Rengi var. Инде сосиска тесте пешергәч тә инде бүген. Ой, ан. Min нәрсә Ул инде tutulmayı бик mı? зур казаныш булачак. Мин сосисканы эшли башлады. Илсия, Мин аптыраган. нигә аптырыйсың? Чөнки Нәмәгә? мин камырны миндә дә бардыр дип уйлаган. Юк, шул камыр. Булай. Ая, без синеке генә. Мен балыкны да кыздырырмын дип кенә уйлаган идем, булай булмый ишин. Ха, кыздырга ярамый. Мен кыздырга ярамый. Мен балыкны йомырка белән, майонез белән алдан ук ясап куеп, кай мен берәр эшлим булат. Әле менә кай Уйлап бетермәдем. Кай эшлим. Эшлим була Мен дисең. салат ясармын дип уйлыйм, әйе була дим, ант итәм. Булардан гарнир ясармын мин, яшелчә гарниры. Һәм мин үзем белән алып килдем. Мин өйдә бик şey яратам үземчә. Чеп килдеңме? Термос белән. Шәйне генә кадәр алып килдем. Сездә юктыр дип уйладым да. Молодец. Бу минемчә шәй. Мин аны җәй буена үзем җыям менә. Менә Менә бу. бу. Мин дә куйма дип. Буларын да алып килдем. Үземчә ясыйм шәй. Ярар. Синеңчә шәй булачак. Минемчә шәй. Ярар. Мин исемен белмим. Аңлашылды. Илсия шәй. Иә. Әле әйтергә янтып торам, сезнең бит ярдәмчегез бар, ярдәмчегез Кукмара Металл Сәүдә Басабыды Ашык акционерлык җәмгыятеннән бу Кукмара Сәүдә маркасы астында чыгучы табалар, кәштерүләр, нәрсә кирәк, казаннары да бар, төрле калибрлы, төрле диаметрда менә шундый продукция. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба Германия технологиясе буенча үзебездә, Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашадаларга мөмкин. Сез интернеттан чыгып керүне инде өйрәтәсе юктыр, беләсездер дип белим. Һәм әгәр дә инде интернеттан дус булмасагыз, барасыз да Кукмарадагы кибетеннән сатып аласыз, яисә Казанда. Казанда аның 2 кибете бар. Берсе Павлюхина урамы 114 адресы буенча урнашкан, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан. Горький парк сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Вот шәп кибетләр анда. Һәм алар шулай гына Инстаграмда да бар җәмәгать. Төрле соцсетьләрдә керәсез, языласыз, кушыласыз группаларына һәм төрле акцияләрдә катнашып, бушка табаларда ата аласыз. Bulat.
Benim bir sözüm var. Haydi. Başa yürüyense ben bu sosiskini hadi açıp koyayım da tava degan bu kukmana tavası buldum iken, meni tava buldu iken bir politsiyaga звонок. Bizi bilin deyip. Haydi men Yasim. Haydi nasıl yazıyorsun? Balık kiyse başlaymayman men. Men Sen просто başla, niye men men Rail Darishni ko'pdandan bilaman. U shoy suyri-suyri da tez-tez gina ishlaydi qo'ya. Amin akrin gina. Qarayli bizning duxovka birgina bit. Ayya. Sen balıkni ishlaysan? Men balıkni boshdan qo'yaman hali o'zimcha yasab, so'ngroqda. Yara. Alaysa biz boshqa qizdirib olaylik mana bu sosiskalarni. Bismillahirrohmanirrohim. Ayya bir xutova turda silib boshladi. Tava durma tezgine. Ayya. Полицияга шалтыраталар, наряд чөп кете, на место происшествия урушать там же. Тегенен доклад. И полковник, ну, Арсанда, бытовуха. Что значит бытовуха? Анда бір 38 yaşlı қатын, ирінің башына 6 тапқыр тава білен соққан. Ник? Свежий юған иденге аяғы білен басқан şey. Ничего, ничего. Мужик юрім қалында, үркі бұға заттық. Қатынды құл қалдыңыз мы? Юғалы, нәрсе кетесіз? İden gibi kanı gitarız. Ben tavan ne oldu yani? Bu maralı gibi. Aşık kirem o ilsiye şınıp da bana eline sviji joğan idenge birisi. Lap yürüp gideceğim. Mesela. Anariman şolay şey mi? Yo'q. Mening uyda alay ishlarga. Nariman kütüpxonada. Ayya, alar Neyse o o'zi jo'va mıydı? o'zi de jo'va. Bular durust aytasan, ayya. Men anisi gastroldan qaytib kirmaydi. Ayya, o'zi jo'va. Jo'va da menga WhatsAppdan fotografiya yasab jibere. Mana bisini ishladim deb. Men qaytir kunni u butunlay yugura. Uyni yasib, qori, jo'va. Alloh shukr. Tega do'stlarni qo'yib shiardan yigitlar shu ketdi. Tega qayta. Ayya, qayta. Tega qayta. Yurtni bo'shatirga kerak. Ayya. Fatirni. Tak. Yaraylabay. Ne ishlaysan sen? Yine böyle gittin. Bilen bir sevabına bunu taba birem. Yaxşı. Hayır. Tak. Şimdi sen de yazsan var mı? Bir tapırın birinde. Sosiski mi? O jamaat. Ama bu sıra barbar eser şaraya gider bidindi. Tiziyeden yakal bulmuyor. Sinan'ın iki yağında ambulan avlaysan emi. Nasıl? Ben ne Yapışmaz kamyon. Menga ixtibar kerak. İlsiye anladın mı ihtibar kireyken sana? Dürüst işi bilip sırasın. Durust ishlamasa yarar ya. Ha, Rayla Bey buldu. Filmin yapışa bit. Ha? Filmin yapışa bit. Bana ne kadar direkt kerek. Durust ishlamasa yarar edi. Derse bu. Yo'q, kim aytaman buni sosiska testi tugul deb. Da, şuma. Rayla Bey. To'xtali sen bir yağın pimende Evet, bitmişsin. Anladın mı şimdi? Anladım. Bir yağı yapış. Bağın ya. Anga barib u Rail Sadriyev. Yara. Ish ko'kay, ish yumurqani munda soldiq ayma. Ayı. Hozir onda solamiz mayonez. Mayonez ko'p kerakmi? Mana bir ikki qovoq shulay solaman men. Munda yumurqa, mayonez, ozgina tuz, kamburush, buni yaxshilab tug'ladik. Ayma. Hozir biz bu baliqlarni mana shulay ettirib. Naturu deb tuzib chiqamiz. Ayya, naturu etib. Bu endi qiymatliroq baliq bo'lgan bo'lsa, bu butanroq turlar bo'lgan bo'lar edi. Bulay aytaman, bulay aytaman. Ekonom variantda jari. Bulay aytaman demen. Mana bulay qanotlarim. Xalq shan baliq bu. Qanotlarim Xalqqa buklab, yaqinroq baliq. qanotlarini buklab qo'ysang, u yurak formasini oladi. Mana bu yeri u bek motor, bularga tegish. Sen Lekin buni xo'da o'ylab chiqarasiz meni, aligina. yo'q, men bulay o'zi osharga pishirganim. Yo'q, o'ylab pishirganim bor. Men konkret men bu baliq turini qarasiz. Yo'q, mana hozir. Sen aligina o'ylab chiqarasiz. Ayy. Mana shunday qo'yamiz-da. Tak. Shunday qo'yamiz-da. Shuning bilan Basida kirib ketsin. Baliq ishingga. Bizning ani aytdi, "Eniga semish kunim qobig'ini osholmaysiz, o'sha to'lab oldim" deb menani. Shuning bilan nega hozir biz mana boshidan ham mana bulay ettirib qo'yamiz. Mana bu sousni og'izib qo'yamiz-da, emi ham u tursin shulay. Rail Darish mana bu tamli rizqni kim sosis qo'ralmas tashlaydi deb o'ylayman. bilmaydi bu. Biri sosiska bir de var sosiska. Sosiska olarak kirga turgan. Yo'q, bitsa bitayni bermim deydi. Bermem. Nasıl böyle bülek begende bilen dedin. O'zimdan ortmay. Bermeganda berem. Mana shulay aytamiz deyman, ham u shulay yumshab singdira tursin, chunki garbush balig'i u quri baliq. Mana shulay ozgina so'silroq bo'lar. Shulay tursin bu hozir. Chunki ana 10 minutga tig'ib olarga kerak bo'lacak duxovkaga. Men Yasim to'xtani olishtiramda, Yasim garnir yashashlardan. Oy, rahmat. Selamat bo'lingsiz. Siya, mana sen bir Ayda Rayla Bey. Dedim ya sosiska bilen misin anlatsın ya atalып yazılgan bir şiir silim.
Жүні түгілдір әлі. Жүнні. Нишесі жәл түгілі. Неше керек бұл? Земля бар bir нәрсе şey olmayışın bugün. Зинахар үшін деймін. Zinhar için ilsiye ya da garibine. Яды карымна ем. Şimdi. Райл дарыш, әлбәттә. Мен бит Mene benim kanımda зинахар үшін. 6 tüberek. Şey. Sen yana ikiga bo'lali. Бұл не? Бұл теге борыш болды, яма? Sen mana Şöyle qarali. To'xtali sen. Berali pishog'ingni. Ну, иконом вариант, ilsiye şey bula hazır, иконом вариант. Bo'lsin. Жалко, şimdi bu Mana ne? bit mana shulay aytaylik. Bu bağlar, bu bağlara bula. 6 deyding, 6. Bizda yobiq qizlar bor. Televideniyada. Kubashamaylar, mana ularga beribmiz, yami? Sassiskani to'y. Azlesin deb aytdik. Ya, silayingni shirin ayta hozir. Райл дарыш. Raydlar. Sizga mana bu brokkoli kerak bo'lashaqmi? Aytgizarmi? Ay, buna nasıl bir önemli? Ben ne çeşek sizge? Buket. 8 Mart'ta kıtla bulmadı. Бекзер рахмат. Fevral'da tuğan günün iyiydi. Sonra şaltıraptı bilgin bu yıl. Gittir, sınga kalıp buna. Rayllar ishtab Яратугы шуны хәтликенә. Бу моның өчен дә мин сезгә нәрсәдер тиеш буламмы, ялгышмасам? Yok, sen sigır için değiş bulasın. Minha tügül, anlamat ne bayıfka. No, anıgım yavrum, şimdi. Яхшы. Şef, şıgırı. Sile ayda, sile min. İlsiye gibi, ilsiye... Yatkar kızı bitin, yatkarlarının yatkar bulasın işte. Üzüçelikli kişi, Tatar sırasında. Anı gibi... Nega bağışlamak var mı? İhtiyar kişi. Bu, bana... Şunu jurlar, işlerine anın yüzüne doğru gile, o jurlarının anlamadım, anın durumuna silemediler. İnternet bir zaman, ben şu an başta olayım, reklam için gerektiğinde bu deyip, anlam kalayım ilsiyenin cevabı, güzelin, bir şey takıl görüyor, Türkiye'de siler, şu duruma Türkiye'de, bütün ilsiye. Hadi şöyle, şu nasıl bana şunu netice yasap ilsiye, ben bu şiirini okuduğumda sahneden, anlamadım bu şiirini, senin durumda güzel olmaya gitti. Ya bir avlaşa ötüp baram. Hav gelip ettiler selam diye. İsim koşulmayan kişiler de kapkasına pısıp lendi. Şu çağında imen kuşa kalıp tuktap sokuşuna gerek de. Etler bilen et bulası gelmeyi. Kişikleri bilen bir gerek de. Üç yolundakine devam etem. Yolun dürüst bulgaç iş gitmeyi. Kişiklerinin yılap örüleri mıyık bırtıgınlar. Malades. Райл. Min tügül anlamadığına bayıp. Райл бик зур рахмат. Үйренели сен бұл No, senin kebek жеткіре білерге де керек. Райл, міне шын көңілден айтамын. Ялағайланып түгел, все бересін бердім енді мында. Сосискамды бердім. Шын көңілден сен рахмат бик зур ем. Бик зур рахмат Райл. Biz. Әйдәге сөйләшіп сіз уақыт тұрдан антмағыз әлі, жемі? Ne? Аның қарау бізде реклама бар, реклама уақытында біздің қарателізм тезірек пішірі. Біздің Райл белән бик начар гадәт бар. Біз бірақ кая юлда барганда, үтеп барганда ялгыш кына очрашабыз. Раилдар ашыгасызмы? Ашыган бер нәрсәгә өлгермим. Әйдә тиз генә чәй ичик. Чәй эчеп җыймы? Кафе ичик. Ото үләбез хәзер 10 минутка яме. Бер эш. Сөйләшмәгән нәрсә калмый, бетте, планнар бозылды шуның белән. Сөйләшү дигәннән туктап Акыллы кеше, акыллы. Теге ресторанығыз. Tamak. Әйе. Эшләп киләме? Инде яңа рецептуралар бар. Oo. Bu mən нәрсәс белән кызыкмыйсың bu вакытта дип. Şimdi vakıtta kişiler güveyli Allah'a şükür. Bizim kukninin köpçilik şunda ajrayıp o halkı. Bizim bir iki böyle zorayası var. Ha. 200 kişilik urun yok bizden. Bizim 120 kişilik en zor urun. Неgaсын şunda теге sandwich panellerden gene tizip koymuyorsunuz. Bir prestoy. Hadi. Ha? Bir prestoy şunda. Мен нәрсәдә, мен уйлыйм. Мондай теге туры пишмаклы иттире, беме? Хоп. Гараж. Куйдың, әйе, гараж бар. Вот. Hadi. Әйе, biz bunu satабыз хәзер духовкага. Прощали славянки. Әйе, җырлыйсыңмы? Та-та-та-та-та-та-та-та. Biz iki türlü tonalista başladık. Yani hansı mühim түгел. Иң мөһиме Зато оркестр. Оркестр. Затабыз так, әйе. Biz bunu затабыз хәзер духовкага һәм инде бу вакытта күреп торасыз эш гирле. Biz хавалга кисәбез, моны нәрсә? Моны кисә дә инде турист дөресрәк кыздар ашуына бит инде. Demek, siz bu vakitte dostlar Tatmustafa Çelikan'da tabii kreş tavsiyor da. Ona bulacak bu ilgin şu buluşarak. Şahmat. Reklama karağız değil mi? Vay. Siz öyle estetiken Rahil. Reklam. Tatmustafa Çelikan'da temli kreş devam edelim. Reklama şunday yaxşı eber dostlar. Men o reklam vaktinde biz bir küp iş işlep ilgiremiz. Baktım ise men bunda Rail abinin balığı için dibulim buna maksus soğan bilen kişiler kızar. İlsiyer bu vakitte indi
Oq mayda jemaat, oq mayda. Yo'q, ozgina kunbag'ish mayi, ozgina oq may kerak. Ozgina oq mayda. Chunki oq may o'zigina bo'lsa, uning yona turgan g'alati bor. Ana ozgina kunbag'ish may. Lifehack, lifehack. Yo'q. Tak, mana shuni tirib qizdirib olar kerak, haligi Siz meni shunday por bilan yashilchalarni Ham ong'inchini, Yo'q, ham brokkolini, ham qaynab цветная turgan kapusta. Tatarchani shikla. Tusli kabista. Yo'q, tusli kabista. Tusli kabista desang shuni nima tarjima etadi? Qizil bo'ladigan kabistasi boshqa bo'ladi. Yo'q, qizil kabista bor. Anya yashni tusli. Kudra, Aning qaysi tsvetna? kudra kabista. Bisi brokkoli. Bu og'i, ayda kudra kabista. Ega kudra kabista bo'lsin yara. Mana shularni qaynab turgan tuzli suvga solib 2 minut yarim 3 minut tutib olirga kerak, ozgina yumshatib. Bularni to'rga pishirmishigina mayda solamiz. Ham ko'pmidir ular qizgandan so'ng, ozgina yumshagandan so'ng bularning uning ustiga solamiz da botimiz bu yashilcha garniri bo'ladi. Baliqni men kutam duxovkadan Rail Darishning shedevri chiqqanim. Hozir menim sizga ko'rsatasim kerak. Mana Shay xabaringizni ayting, shay ko'rsatgan shay. Qarali. Kudra kabista deb ism topdim endi bundaymi? O'g'lasini krevetka ism topgan esimda. Men unutmayman. Krevetkalar desmasadi, suv taraqanlari. Shundan boshlab bizning o krevetkalar suv taraqanlari bo'lib qoldilar. Yo'q, shu. Yani Elsiya Badruddinova o'z bog'chasida, Yesaning Kurshi bog'chasida yesa tug'an yoqlarına qaytib jiyadi mana shunday o'lanlar. Yo'q. Esa Uni safton bog'chadan da bog'chasina bor. senda haqliq bor. Men bek ko'p jiyam o'lanlar, yuka, sheshkasi, maturshka, qorlig'an yaprog'i. Shubo'y ishib chiqarish. Ziraboy, Shubo'y ishib chiqasimdan natsam. Ishib chiqam. Olayganada da tugul bo'ladi. Menim Kishilarimda ishib yamaydi. Yaqindan aralasha turgan bütün kishilar, do'stlar, ular bilalar. Menda shunday shay ham ko'p men butab qo'yam. Ham bo'lakka olib ketadi. Men bulay kibitdan olgan shayni yaratmayman. Ham ishmasga ishmayman, chunki yaratmayman. Uyda men gili mana shunday shay yasam. Mantiq qishli. Ana kelgan birsi maqtay, shuning uchun sizga ko'rsatasim kerak. U bek g'odiy. Bek g'odiy. Mana bu mening shaynik, masalan. O'zini shaynik olib. Mana bu ko'rgan bor kelaylik bunda. Mana bu setkisi. Kelaylik bizning. Ajab. Kishilar ham da bosib turalisiz biroz. Mana shunday g'odiy qarag'iz. Bu olma kesaklari mana bulay iri kelish. Shunda qoldirib boraman. Solamiz. Mitxatlaring yaxshi. Bu olma bo'ldi. Bu olma. Bu olma. Apple, an apple pie. Ayya, mana bular lime. Motorroq bo'lsin uchun men ana shulay ettirib qo'yam. Lime bu oda o'smaydi u Masalan, lime'ni bek jingil ettirib, limon bilan da olishtirib turadi. Bo'la, aning bir narsasi yo'q. Mana bu koritsa, toyog'i. Buni solib yuboramiz. Shunda o'q. Yubora kerakmi o't bilan tegib? Yo'q, kerak tugul, bulay da ishig'alim. Ham bisi myata. Bu myatlarni. Bitnak endi ansa. Bitnak. Mana shunda solabizda. Ana bo'lsa kerakda tugul endi hozir. Yo'q, kerak. Kerak. Masalan, Sema bit bu ha. Nechik siymasin endi. Shu eterga kerak. Mana siya. Sayda. Ham ondan so'ng mana bu ulan shayin g'afitigiz. Bunda matrushkasi, boshqasi. Qorlig'an yaprog'ida bor. Da qorlig'an yaprog'ida bor, qura jilagi yaprog'ida bor. Minalarning barisida mana shunday setkaga. Uzun so'zni qisqasi, endi ulan bor bog'chag'izda. Erikmanida. Yo'q. Ariminda. Alaygina da tugul. Masalan, temperatura yuqori bo'lgan vaqtda butun turli ulanlar ishirga kerak. O'sha o'rtganda boshqasini ishirga. Menim Abala rahat bo'lganda. erim Prosta rahat bo'lganda bor. Men sanaymi? rahat bo'lganda shay ichmayman. koritsa bir Rahat bo'lsin uchun shay ish. Rahat bo'lsin uchun Rahat bo'lganda narsa ishirgansiz. Rahat bo'lsin uchun butun bir shay. Men rahat bo'lgan narsa ishirgan ishasi rahat bo'lsa kelaveradi. shayni nashasi tegisin. Muzbit hamma rahat bo'lsin. Bu hamma bu üstüne tursun uchun. Ham bu menim azir bunlarga qaynagan suvini üstüne kerak da ham shayimiz azir bo'la. Buni qoldirib turamiz chunki hozir solib qo'ysak, u suvini ashaq. Diriz. Haqiqat qarab qo'yib turamiz bunda. Ayy. Ko'k maratabasi. Sosiski по-садревски. Birinchi topqir umrimda bira. O'z umrimda birinchi topqir sosiski pishirdi birov. O'zimda shoq qatdim. Sadriyevcha bo'laydi. Yo'q, qarasana. Men pishirgani, menimcha pishganlari normallashilmagan. Kaktik yarqlash qo'ygan. Kim qo'yganlarni yoritlash edi? Bunda tirtib ko'rsatmaysiz, Xatirlaysizmi? Bular mana busunda qabziga. Busunda. Tak, qabzamiz yaraylab ayda, siyladi. Teatr turunda. Teatr büyük men şöyle vitamin özümşe bu benim şahsi fikir. Bu teatr bugün Международный aeroportda zor bir boylikda artistlar ketib turadi gibi bizim repetisiyalar borlab zor ishga hazırlangan bir aerobus şekilde. No, samolyot şekilde. Nega? Biz büyük aktiv işladik bultar. Alqadda bizim ishlagan yo'q, o'z umrimda da spektakllar ko'p chiqardik. Andan ko'ngil shunda
Дамир Сәлимжанов деген татар егеті Глазов шәһәрендә яши. Ул бердән бер туры ил ягыннан Марсель Сәлимжановның туганы. Evet. Россия Федерациясында инде танылган режиссер, топка киргән шикләтеген яхшылар. Һәм ул килеп инде bizim белән спектакль чыгарды. Ул Хайкел деген спектакль. Рамзан Биксен менә хәл. Аның карадылар тәнкыйтьчеләр, зур бәя бирделәр без инде шуның белән калганда бераз. Гомумән эш бара, аннан biz Төркиягә китәбез хәзер. Апрель айында фестиваль. Бүтән театр бар. Аннан кайтып бүтән театр. Аннан кайтабыз Аллаһ теләсә. Башына бездә фестиваль, зур фестиваль, халыкара фестиваль. Кире Швейцариядан, Эстония, Азербайҗан, Беларусь, Казакстаннан иш театр. Һәм дә инде Россиянең халык театры теге. Төрле халыклар, төрле милләтләр театрлары. Сезгә буага киләләр. Халыкстанда бар. 27 коллектив. Бер генә сорау, аларны кайда яшәртеп бетерәсез менә? Теге элек бар бит әле авылга берәр концерт килгәч, председатель берничә әбигә бүлеп бирә дә, ким монап китәсең, син монап китәсең, сездә бармы буада? Менә килбе алар, кая ашу хәлгә сиелсә, буада бармы? 500 кеше өмет көтә инде төрле. Өмет итәбез. Өмет итәбез килүләрен иң сыңгысында иң төп мәсьәлә. $500 калдырып китәләрме? Сергей Витальевич Безруков килә, маленький принц дигән спектакльдә. Менә аның райдер буенча вот кунакханада бу буада авыр. Күрәнең. Күрә мин үземә кайтырга булдым диген. Валай менә кунакхана бар. 45 урынлы кунакхана бар. Күрә мин. Так. Буада урын бар, буенча эшләп ятабыз. Зур киңҗәй дигән эшләр бар фестивальне каршы, кунаклар каршы буенча. 27 коллектив. Менә ул. Пeki әйтмәдем кая яшәтеп бетергәнне. Яшәтеп бетерәс була. Сәхнәләр була Апаста, Кайбышта, Тәтештә. Менә шушы буада 2 сәхнә, 3 сәхнә икән. Курчак театрына килә. Кызык булыр Безруков, мәсәлән, Безруков, Кайбыш район сәхнәсендә. Юк, Безруков бер генә сәхнәдә уйнашак. Аның райдеры шулай. Буада Бер генә буада гына уйный. Мине чакырсалар ул килә. Маленький принц дигән сәгать ярым бар. Мине чакырырсың әле дим Раил абый. 5000 акчаң булса, ярар. Мин аны телевизордан гына карыйм. ярар, сине чакырырбыз. Алайса. Раил абый молодец. Бүтән нәрсәдә экономия бетердек. Булат, Әйтәсе сүзләр әйтеп бетердеңме инде? хәзер басын сүндерәбез. Туктата мен бик карагыз инде, нәрсә салганны. Нәрсә ши икән бу дип карагыз. Раил абый, син Безруков әйткәч башкасы кызык түгел инде. Безруков кызык булды. Булат, Безруковтан. миңа игътибар кирәк. Хәзер без синнән сорашабыз яме. Нәрсә кирәк сиңа? Миңа менә моны сүндерергә кирәк. Нә булды, сүнә бит ул. Әйе, менә басын кайнатып чыгарырга кирәк. Балыгымны тыгырга кирәк духовкага. Мин. Безруков дип башына әйләндерде алайса Әйе, шулай итә ул. Раил Дарович, Бисмилlah. Илсия, ничә минут? миңа йомырка Кызды бу? бизәле. Илсия. 10. 10 минут. Миңа йомырка бирә алмассыз. Әйе, 12 булсын безгә. Йомырка? Әйе. Мине йомырка сырылсия. Мин махсус йомырка дидем. Мин аңладым, син оливье салаты әзерлисең. Әйе, монда шундый күрдем дә ингредиентлар. Тапшырыңыздар, пожалуйста. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә. Батып салыйммы монда? Йөрәгем аннары Илсия сугына диләр. Әйе. Илсия. Әйдә, сугын мишә генә. Yok, Илсия, син бит саламларны алып бит. Менә салаватта сүгенә диләр. Безнең дә сүнгән вакытлар бар. Шәп булмасын. Салават Зәкиевич минем укытучым. 5 ел укыдым университет культурада, 5 ел Салават Зәкиевичнең факультетында укыдым. 5. 3 тапкыр күрдем Салават Зәкиевичне. Ничә тапкыр? 3. Ну, 5 тапкыр укурия җәле син бәхетле. Карале. Димәк, бу 5 экзаменның имтиханы өчесенә килгән. Әйе, хәзер мин горурланып әйтәм үзенә. Кайсы резервмәдә укырга? Кайсы Без резервмәдә? икебез дә молодцы. Шундый әйтем бар. Учитель не тот, кто учит, а у кого учится. Тоже дөрес. Да. Мин хәзер горурланып әйтеп бирәм, мин әйтәм Салават Зәкиевич хәзер мине Илсия җырлый белми дип әйтә алмый, чөнки укытучысы. Нинди? Салават дигәннән була. Юк, чөнки укытучысы кем? Укытучысы кем дип сорыйлар? Укытучым Салават Зәкиевич, мин аны бик хөрмәт итәм. Салават Зәкиевич әйткән шундый матур сүзе бар. Җәмәгать. Безнең сәхнәсе алдына гына карагыз. Менә сәхнә шуңа күрә 1 метр биек, без матур киемнәр алабыз, махсус чыгар, сезнең каршыга сәхнә артына килмәгез. Анда безнең дөнья, ул сихри дөнья, анда үзенчәлекле кешеләр, анда талантлы кешеләр. Аларны аңлыйсалар, алар сүгенергә мөмкиннәр, алар кызып китәргә кирәк. Аларны алдына гына карар кирәк. Менә сөйләле, планнар турында, мин планнар турында беләм, менә зур план, әлбәттә инде ул. Илфар Шкапов белән бәйле. Әйе, 5 апрель көнне Алла бергән булса, филармония концертлар залында Илфак Шагаповның искә алу кичәсен үткәрергә исәп, аңа нәкъ менә 5 апрель көнне 50 яшь тулган булыр иде. Һәм ул сәхнәгә чыгарган барлык кешеләрне,
балаларны, дусларны, журналистларны, коллегаларны җыярга исәп. Чөнки алар бик күп. Илфакның кагылмаган өлкәсе юк иде. Nasıl deriz? Менә барысын да туплап бер искә алу кичәсе, ләкин Илфакча булсын дип тырышабыз. İlfakşa bulsun, ben аны okudum, şolay yok, o ilfakşa bulsun. Nişik ilfakşa? Менә гадәттәгечә Купшысыз mı yeyse күпшесез беренчедән, Гади. икенчедән гади елмаеп үткәрергә кирәк. O anı metem kişine öğrüldüre gerek değil. Әйе, чыккан һәрберсе матур сүз сөйләп еларга тотынса, ул Илфакча булмаган үзенә дә ошамаган булыр. Менә ничек җиңел карады тормышка, ничек җиңел яшәде, рәхәтән. Менә шулай үтәргә тиештер дип уйлыйм. Минем иманым камил, ул моны хуплар иде дип уйлыйм. Аннан соң Ver filarmoniya. Мен дә шулай дип уйлыйм. Илфакны белгән кеше буларак. Әйе, 5 апрель филармония концертлар залында биргән булса җыелабыз. Икенче зур гына планнар 21 апрель көнне Әйт әле ансın. ТМТ премиясы тапшыру тантанасы булачак. Татмустива телеканалы оештыра аны. Әйе, һәм анда мин дә бар номинациядә. Номинациям TMTV Production төшергән иң яхшы клип номинациясында. Менә анда әзерләнәбез, күлмәк тектерәбез. Мин әз генә түгәрәкләнеп киттем һәм күлмәк әз генә жарамый башлады да, шуның белән башка күлмәк тегәргә калды. Мыймылт итә башлады монда. Geyt de indi. Şunun için Bunda sizilmiyor. Bit biraz gana tüvereklengen bulsa. Sizile. Senin özünün konsertin budadır bilmiyor mu? Ali ne tağın şeyge xatlı. Yok, benim konsertlerim gürlep bara. Yok, Kazan'da konser mi? Yok, Kazan'da başka yok. Kazan'da burada. Hazırki vaxtlarda koylarda mana. Aşağına aytdınız. Бүгінгі күнге 150-ге якын концерт эшләнелде. Шушы сезонга әле минем май уртасына кадәр һәр көн язылган. Юк, алай ук җыелмый, ләкин һәр көнне бу менә бу җыелма концертларына һәм башка телевизион проектларын санамаган. Райла, син балык кыздырасың бүген жокмы? Балык. Әйе. Бу балык өчен булды без. Балык өчен булды бу. Синки оныткан бит бу моны. Оныткан. Сөйләшә. Әйе. Янганмы? Biraz. Ура! Biraz alay köp түгел, нормально. Yok. Kokurat arasında yanmıyor. Тик әйбәт булган янса. Yok, матур төскә генә кергән менә. Янган инде, янган. Яма. Әйдә һәр нәрсәне үз исеме белән атабыз. Янган инде. Янган. Ташлары у салатна. Янган инде. Синең нәрсә салаты булдысың, устраматтык бу, капный шуа. Әйдә ярар дигән салатмы бу, Bileyim. Барсаны, бармасаны дигән салат. Mında pişken ebir yok. Pişкән ибер юк дигән салат. Bu terma обработ көтмәгәn. Яра. Ниләр? Минем Компаниялардан тора. Раил миңа кайнап чыкмый торган күкәй бирде. Yok, аны мин кысып куйган идем. Райла бу миңа Булат. Диде дә. Я, җәмәгать. Минем балыгыма Коран карале. салаты әзер. Райла бу реклама бирәбез, мәсәлән, реклама име бик кыска булачак. Шул кыска вакыт эчендә син балыкны турап, тиз генә кыздырып ат. Сөйләштекме? Çünkü Hüseyin'in bütün нәрсәсе анда. Инде пеште, монда күкәйгә салса калды. Инде бер тамаша туй буладыр, пешмәсәне булыр. Әйдә балыкны кайтып кына китәр алар, яме. Шулай итеп, дуслар, хәзер берничә минуттан дәмле көрәшебездә дегустация ясарбыз. Әйдә, мин әкренләсәм, дегустация ясарбыз, син битергә тиеш. Мин дитеп кенә куям. Мин дегустация ясарбыз дип ышанып калам мин. Һәр хәлдә, сез бу вакыт аралыгында дәмле көрәшебездә реклама карагыз. Булдымы? Әйдә, булды. Татмустива телеканалында тәмле креш, дуслар. Һәм инде аның ахыры якынлашты. Ахырын бик яратам әлеге тапшыруны, чөнки ул дегустациясы торган вакыт. Бүген бик тәмле балыклар пешкәндер дип уйлыйм мин. Һәм бездә шулай. Кызгандыр, пешкәндер. Өметләнәбез. Илсиянең күкәйле балыгы монда. Минем күкәйсез балык. Синең күкәйсез балык. Суганды кишер, синең кишерле балык. Балык кишерле. Һәм сосискалар. Ярар. Рәлә бераз ашап кара әле үзең. Ярар. Менә бу балыкларны күрәсең, бик матур итеп модерлар пешеп чыктылар. Менә бусы яшелчә гарниры булыр. Һәм балык бер вакытта да үзе генә бар, менә ул лимон белән бара. Үзең очракта ул лайм. Менә шулай әзер булып торсын. Аннан соң Авыз сулары китә башлады. чәй. Чәй дә әзер бит әле безне. Әйе, монда минем үземнең ясаган чәй. Менә бу иштек әле. Мин инде беләсезме, сезгә хөрмәтем бик зурдан. Әйе, рәхмәт. Раил абыйга да шуңа күрә ризыкларны куып карыйм мин. Чәйгә дегустация ясаучы булар Раил абый. Яхшы. Яма Раил абый. Яхшы. Ризык кара. Юк, аннан соң әле мин дегустация чәй эчкән вакытта ул тагы да ныграк пешеп чыгачак. Ул әзрәк
tünelirge tiyiş, dürüs, ol azrak vakit dururga tiyiş. Raylabaga sırası salып бербейбизби? Yok, azrak dursun. Animatörüm indim. Yarай, men bu yoqdan boshlayman. Yo'q, bu yoqni qoldiring hali bizni. Yirak desertlar. Bugun bütün qoidalarni buzib, bu yoqdan boshlayman hali. Raylabay. Sosis. Sizin kafada var mı bular? Bizim kafada yok. Sosis mi nasılsın olmaz? Oy. Tamam. Ne? Lakin qora suv ichib qo'yasiz kerak. Hoşuma çevirmeyin. Pishgan. Aytlar bitali. Особенно хозяйки удались шпроты deb mana. Sosiskalari bitlamlik kelib chiqqan. Marada rahmat. Молодец. Pishira bilgansan. Chaqinsi bo'ldi bir. Raylaboy. Ikkinchidan. Edin sen bu altında qo'yib qo'y. Yo boshqa salat. Salat nima bu? Salatning ismi? Nerede bu salatın ismi? Nindi var mı ismi? Bunu da size isim kuşak yaratalım. Birer spektakl ismi. 1 aprel salatı. 1 aprel shoyaruvi. Şayan salat. Bir de Rail Darışka uşamagan, nedir, bek banalni buldu. 1 aprel balığı. Mana meniki ko'kayli balık. Felsefilik yok ama. Felsefilik yok. Benim kişirli balık. Bek banalni Rail Darış. Hani bu alt karşı. Sizge uşamagan. O benim küp mutlularda ayrı. Kendinlerinize aşamayın. Küp mutlularda Telefon kıraştan. numarasıga so'rashing, geliyorum sizga ama. Satrat olsun. İde köp maşırga bulayın de, mena da gerek. Aşağı bular, aşağı bular. Pishgan. Suygan jasa. O'tan. Oşarlık. Salatını anglab bitirmedim. Lakin oşarlık. Raylabay, bulgan. Rahmat yeme. Anladın mı dinde? Anladık anlaşıldı. Pishgan bitindi o. Ensiye bu жерде aşağı bir şey yaramay. Nechuk rizo bo'ldingsan sen? Onun işi. Nesiga qarshi ishlarga deb degi. Kurashga. Yok indi Boş bölmesinde. barda gadi. Balık. Aydegiz rahim etiniz. Sen güzel işlerini kurdun mu sen da? Aşlarınız temli bu. Kurdum. Ha? Bu tege utun erdene sikip etkene ipne koymaganlar bunda. Aşlar. Hayda birer talinka olib keldi endi. Ensiyenin özü şekilli. Hayda birga oshaymiz. Hayda. Shunda seliy hali. Ana Allah'ın izniyle. Hayda. Ezgi rahmatları olsun. Bunda mena masal olayım mena. Hayır rahmat. Masal hayda birga. Limonunu baştan sıgalar, Ha, içinde bal- balık üstüne. Biz avlada işlemidir ya. Bizga ani shu erat o'stirmadi shu laymlar o'smidiri bizda. Ne şolay. Ne şolay temli. Herkese bir tol. Soçi'yi anlatabilir misin? Sochi yanında. Ve İjov degan. Maktara girer bu şeyde. Ümit alayım. Tapşırı için. Yeshinchilar tamam bo'lib pishgan. Sesine söz edip olmayabiliriz. Kukay endi o. Tak. Ha balığı. Lime'lı balık. Aha. Bu balık beni gidenler şimdi. Yoksa hemen Şimdi sizin oşap ko'rak solgansınlar. Shunday yumshoq. Mene balakigina Brokoli eskartma, turmuş, mene bulay tenisi. yumurka bilan, mayonez bilan oldan unani bir necha saat tuturga kerak. Bunda vaqt az bo'ldi. Mana shulay balıkni boshdan tutsang, 1-2-3 saat yumurka bilan mayonezni, ozgina limon so'ng, Hadi bakalım. tuz borishini solib, u yumshoq bo'ladi. Chunki garbush balig'i quru baliq. Ne? Nish yeysan endi. Bu köyden mi? Qizil salat rahim etiniz. Bek tamli bu. Sal bereyim mi sen? Biraz ne? Hayda endi shunda. Jimurmayın. Piramidi kaşın. Ne iş bilmesken yani. Oshar işin bitdi. Allah bu kadar. Oshqozonga kirasiz ekan. Men sen izlar deb o'yladim. Shungacha. Ugur saqlasin ko'rib turam. Ozgina uzoqroq turarga tegishingda albatta. Kim bu topshirish uchungina. Ne shunday Jingo şey. shu ham jingo shu turunda bunda endi masala. Bu uzoqroq turgan sayin tamliroq bo'laymi? Bo'lsa bo'lay eskartma. Darib tabimi Bu kaçı beylemiz uğrak. Yıkılmışım mı? Sigirişim var mı? Degen yıkılmışım. Ayy. Молодец Elsiya. Har vaqtda o'sha. Rahmat sizga. Jirina jitgan. Qonaqqa kelibsiz deb qistamayman. Uyda turganim yo'q. Rahmat sizga. Tuga tuzlab bitirmagansan. Tuzi hali hatto
Нормада гына. Әзрәк булырга тиеш. Әз генә бар тузы. Мен үзем тузлы әйбер ашаудан бөтенләй баш тартырга исәп. Чөнки безнең бер таныш шеф-повар әйтә. Бу мен рестораннарда ди, әле ризыкны биргәндә бөтен салмыйча ачара. Күпме кирәк, һәркем үзенә салып ала. Мен күрәшәрдә вак туз була. Райла бай, аңладың? Дуслык. Yok, aramızda dostluk bulsun, no, жиңү Арабызда булат. Арабызда шәй ишеп карагыз инде. Ул бит фирма, ул әзгенә узаграк торырга тиеш иде инде әлбәттә. Корица. Сейбет. Bu yani син балыкны Райла бай, мәле, şey. Тынычландыра ул ди. Тынычландыра, bir şeyde. үлән һәм башкасы. Мен аннан мен инде өлкәннәргә хөрмәт йөзеннән. Мәмсин син үзең әйт. Узаграк Әйдә алда торырга. бишаганы. Ара götürü gelsin. Ya dostlar, şunun bilen bugün Konsertlerin şekilde şep, şey, şimdi, hızın şimdi, bu şekilde motor, sevirovkası. Ya, şunun bilen dostlar, жиңүчебез билгеле булды инде. Бунда әйтәсе дә, асылысы да юк. Ләкин әйтергә кирәк, бүген шундый күңелле тапшырылды, шундый эчтәлекле. Менә сез ничә дә калдым, сез дә шулай сизмидә калгансыз бу тапшырның узганын. Ә хәзер безнең әле генә булды мәсьәлә тапшырны мин яраткан өлеше. Хәзер җитә безнең кунакларыбызның яраткан өлеше. Ул да булса безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән бүләкләр. Бу иске шәп, мәрмәр съемный, yok mu съемный çıkması litoy ruşkalı. İşte iki yasalgan bir neyine bilelim. Ha? Yok, onun bir timesine bassan o tüsünü üzgərtə şolar. Хамелеон. Хамелеон. Бик зур рәхмәт. Tünlə qarasan xaba bir türlü tüstə gün yaxtısında qarasan bitnə Бик зур рәхмәт. Мин сүз уңайнан әйтәм, минем өемдә гел Кукмара табалары. Әлбәттə инде безнең тапшырыга күпме килеп. Ансы да дөрес. Minderler şaktı jildi. Җыелды ба? Minderler şaktı jildi. Ben hocalarım bilen, ben bütün нәрселәр әйбәт бармын. Бик яхшы, һәм дуслар, онытмагыз, менә ул Кукмара. Кукмара табасмаганда аның дөрес булуын һәр вакыт ассызыклап торабыз без. Менә сез дә карап тикшерегез, Кукмара дип язылган булырга тиеш. Чын Кукмара табаларында, фирменный табаларында шулай язылган булырга тиеш. Алданмагыз, башка табаларны алып язылыгыз аларда социаль челтәрләрдә, төрле акцияларда катнашыгыз, бүләкләр атыгыз һәм гомумән өегезне тутырыгыз Кукмара табалары кәчтүрүләре белән. Ул хуҗа бит кая тели шунда ята дип. Yo, чыгарыгыз бәйдә. Oyunu alıp bakacağız bana. Чыгарып күрсәтсәгез дә була, ярар. Аласыгыз килә, сугышасыгыз килә, түзегез ни бераз гына сабыр итегез. Шуның белән тапшырыбыз тәмам. Әйдәгез. Менә телевизион тамашачылар, теләкләрегез, син башла бу елны. Хайран калам, соңгы вакытта аралашабыз да тормышка зарланган кешеләргә шаккат көч. Менә бусы авыр диләр, минем әйтәсе килә. Тормыш шундый матур, бер сүз белән генә әйткәндә, мин хайран калып яшим тормыштан зарланган кешеләргә. Безнең әби әйтә торган, кызым, бәхет ул, бәхетсезлекнең булмавы дия. Һәрбер капка төбендә шетел машинасы тора, һәрберсендә төсле телевизор, икешәр катлы холодильник ризык белән тулган. Анда гына сыймый башлагачтан, ит сыймый башлагачтан, улар сандыклар алып куйдылар бөтенесе, үгезе белән тыгып куярга. 20 каз һәм башкасын. Минем уйлавымча, безгә бары тик кәнәгать була белергә генә кирәк. Һәр көн иртән торасың. Хуҗа тәгәрә кәм рәхмәт сезгә дисем. Шушындай матур көн өчен, аяк-кулларым исән сау булган өчен. Мин барыгызны да яратам, барыгызга да бәхет һәм озын гомер телим. Күңел тынычлыгы телим. Тагын чакырыгыз әле минем. Allah bilsə. Матур сөйләдемме? Bana taба жетмейді. Миңа тагын Мен сенің сөздерін кулаклап, кушылып шындай сөздер айтам. Әнисә рөлінің шигъри юллары белән. Мен үземне бик бәхетле саныйм. Көнләшсеннәр әйдә көнчеләр. Юлларымда очрап торды минем киң күңелле әйбәт кешеләр. Кай вакытта очрап торсалар да, аяк чалучылар, көнчеләр, истин бул дип барлык ваклыклардан кул суздылар әйбәт кешеләр. Рәхмәт сезгә, яхшы кешеләр. Чакырыгыз киләбез без. Öyle her vaqtda şada Aldanmagыз иртәгә. Онытмагыз. искиткеч. Yani кунакларыбызга тагын бер зур рәхмәт. Әлбәттә, иҗади уңышлар, әле сезнең иҗатыгыз шаулап торсын, гөрләп торсын, менә язгы ташкын булып әле иң яхшы көннәр һәм инде иң якты матур көннәрдә алда көтсен сезне. Амин. Яңа һәр вакыт яраткан тамашачыгыз белән очраштырып торсын инде сәхнәләр һәм инде Татмус ТВ телеканалы
Тәмле көрәшебездә без һәр вакыт сезне күрергә шатбыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне атна сайын күзәтеп барыйк безнең яраткан телеканалыбызда. Татмус ТВ телеканалында. Сау булыгыз, дуслар. Көтеп калабыз 21 апрель. Пирамида күңел ачу үзәгенә. Сау булыгыз. Райл.